reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana ndetse namwe mwahisemo gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Sports Reporter Media. Bunyemerere muri kano kanya kabisa nago tuza gutinda tugaruke equipe APR muri rusange. Hari amakuru menshi agiye atandukanye ndetse hari na byinshi bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri no equipe nyuma yuko hari akaruhuko ko amakipe y'ibihugu agomba kwitabira byumvikana agomba kwitabira imikino ya nyuma y'amatsinda mu gushaka itike y'igikombe cya Afrika. U Rwanda ni urwanyuma mwitsinda ndetse rurakina na equipe ya Senegal ni ku itariki 9 z'uku ukwezi, birumvikana ukwezi kwa 9 ndetse abakinnyi bamwe na bamwe APR nabo bagiye babona korap mu bihugu byabo nibo twe kugenda tugarako ndetse tunagaruke kuri gahunda y'isubukurwa ry'imyitozo birumvikana ku ruhande rw'equipe ya APR Football Club nyuma yuko ari abakinnyi bamwe na bamwe bagiye muri trêve internationale cyangwa se bitabiriye ubutumire bw'amakipe y'ibihugu byabo. Nge nitwa Janvier Mukama, ini Sports Reporter Media. Tumaze iminsi rwose tutabagezeho byinshi bitandukanye kubera akabazo ka tekinike kabayemo, ariko ndizera ko ibintu byose biri gukemurwa mu buryo. Ku munsi w'ejo nibwo equipe APR Football Club nibyo mbere yuko ngaruka ku myitozo nyemerera turebere hamwe abakinnyi ba equipe APR Football Club bitabiriye ubutumire bw'ikipe y'ibihumbi bw'amakipe y'ubugo birumvikana. Uwa mbere wagiye bamwita Pavel Nzira yitabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Abandi bakurikira ni Ombolenga Fitina, Nshimiyimana Yunus ndetse na Ishimwe Christian, akaza Nshimirimana Ismael Pichu witabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'u Burundi, akaza na Engineer Software Tadeyo Ruwanga nawe akaba yaritabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Uganda. Nibizi Ramatani, Nshuti Innocent, Buregeya Prince, Mugisha Gilbert ndetse na Ruboneka bose bakaba baritabiriye ubutumire bw'amakipe y'ibihugu birumvikana bakaba baritabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ibingibi rero bigaragaza ko APR Football Club ifite byibura abakinnyi bagera ku 10 bitabiriye ubutumire bw'amakipe y'ibihugu byabo ndetse bakaba bari na tayari kuba bakomeza kwerekana idarapo ry'ibihugu byabo ndetse bagazamura n'ibendera rya equipe ya APR Football Club iyo mu mahanga bagaragaza urwego na level birumvikana iri hejuru bakuye muri equipe ya APR Football Club binyuze muri training cyangwa imyitozo bagenda bakora ndetse n'uburyo bagenda bitwa neza bakaba bubahesha amahirwe yo kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Munyemerere bite twerekeza kuri gahunda y'imyitozo ndetse tunarebera hamwe imyitozo cyangwa se imyitozo itegura umukino wa Pyramid Football Club. Nyuma yuko rero harangiye umunsi wa gatatu birumvikana ni Championnat Rwanda Premier League. Umunsi wa gatatu nibwo APR Football Club yari maze gutsinda ikipe ya Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa, igitego cyatsinzwe na Kwitonda Rebaka. Bityo rero nibwo amakipe yahise abona akaruhuko ndetse abakinnyi bamwe na bamwe nakubwiye APR FC irabarekura bajya bitabira ubutumire bw'amakipe y'ibihugu. Ariko mu bakinnyi bose basigaye batitabiriye ubutumire bw'amakipe y'ibihugu byabo, ubwo ndavuga abakinnyi bakomeye barimo nka ba Sharaf Eldin Shaibubu, ba Salomon Banga, Benjamin n'abandi batandukanye barimo Pama Song Bemor, bose bakaba barasubukuye imyitozo ku munsi w'ejo. Ku munsi wo kwa mbere ngira ngo nabwo basubukuye imyitozo, ni nyuma y'akaruhuko ku munsi wo kwa kabiri, nyuma y'akaruhuko kari katanzwe k'iminsi ibiri ngira ngo nibyo ndi kureba hano ku rubuga rwa equipe ya APR FC kuri Instagram equipe ya APR FC. Bambwira bati nyuma yo nyuma ku munsi w'ejo kuri wa kabiri nibwo basubukuye imyitozo ku isaha 10 ndetse n'ubu ngubu bakaba bakomeje imyitozo nyuma yuko umutoza Thierry Froger yari yahaye abakinnyi ba equipe ya APR FC akaruhuko k'iminsi 2. Ubu ngubu rero bakaba bari kwitegura umukino wa Pyramide bafite ku itariki 15.
tukiri kuri ibi ngibi ndetse n'imyiteguro ndakubwira abakoze imyitozo birumvikana ubwo nta bataritabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu ntabwo tuza kubigarukaho ahubwo mu kwitegura Pyramide umutoza Thierry Froger ku munsi wo kuwa gatandatu ekipe ya APR Football Club ikina na ekipe ya Etoile de l'Est nibwo mu kibuga hasohotsemo abakinnyi babiri ariko basohoka bagize imvune ni Victor Mbahoma Chukwemeka ndetse na Sharaf Eldin Shaibubu umutoza Thierry Froger abajijwe n'itangazamakuru icyo gihe nanjye nari impari rwose ndabyibuka abajijwe n'itangazamakuru ku bijyanye n'aba basore n'ibyo yabwiwe n'umuganga yatangaje ko nibyo abasore basohotse mu kibuga babo bigaragara ko bafite utubazo tw'amadeshire cyangwa se bavunitse ariko byatewe n'umunaniro abahungu be niko yabyitaga yavuze ko byatewe n'umunaniro abasore be bafite nyuma y'imikino iri mu furirizo bamaze igihe bakina bityo rero akavuga ko byibura akagiye gutanga akaruko bakaza bameze neza abajijwe niba bikomera avugira ati ntago ari ibintu bikomeye ndetse nta nubwo ari ibintu biri grave cyane kuri equipe ya APR Football Club kuba abasore barimo Shaibubu ndetse na Victor Mbahoma rutahizamu ngenerwa ekipe ya APR yaragize ikibazo cy'imvune ndetse na vice capitaine y'ikipe ya APR Football Club Sharaf Eldin Shaibubu Abdurrahman akaba yaravuze ko aba basore bombi bagize akabazo k'umunaniro ari cyo cyatumye ubona ko bahise bava mu kibuga ndetse yizeza itangazamakuru ko ku mukino wa Pyramide aba basore bombi bazaba bari tayari abajijwe niba hazagurwa abandi bakinnyi bashya ubwo turi kugaruka ku byaranze umunsi wa gatatu kuri ekipa ya APR Football Club by'umwihariko ku mutoza Thierry Froger n'ibyo agiye atangaza abajijwe niba APR Football Club yitegura hari abandi bakinnyi itegura gushyiramo yavuze ko atejya cyane yaravuze ati Mercato yararangiye hano mu Rwanda Mercato yararangiye kandi afite abakinnyi afite ntago ari babi ndetse anavuga ko afite groupe nziza cyane bamubajije niba mu kwezi kwa mbere abo bateganya gushyiramo yaravuze ati birashoboka cyane birashoboka avuga ko nta wamenya ndetse ekipe uko ihari agomba kwikoresha uko ndetse akagerageza gukora ekipe ikomeye nk'uko bisabwa ndetse niba babona hari abakinnyi bakeneye kuzamo mu kwa mbere n'ibyo bazabashyiramo nicyo umutoza Thierry Froger yatangaje abajijwe ku bijyanye n'abakinnyi ibe muri rusange n'abakinnyi ekipe niba hari n'abakinnyi ikipe yabiteganya gushyiramo ndetse niba nawe hari abakinnyi yabarasabye ubwo niko kubwira itangazamakuru ko Mercato mu Rwanda yarangiye nta wundi mukinnyi ubu ngubu bakindizamo ndetse bikaba biteganyijwe ko ekipe ya APR Football Club nibyo ku munsi wo ku itariki 15 birumvikana igomba gukina na ekipe ya Pyramide Football Club yo mu Misiri ifite abakinnyi batandatu muri ekipe y'igihugu ya Misiri bagomba kwitegura ijonjora rya kabiri mu mikino nyafurika ya CAF Champions League kugira ngo amakipe yombi abona itike yo kwerekeza mu matsinda reka mbashimira mbabwiye mukomeze mugire ibihe byiza Sports Reporter Media irahari kugira ngo ibagezeho byinshi bitandukanye kandi n'amakuru ni menshi cyane tugenda tubakurikirana 5 kuri 5 munyemerere muri no minsi turaza gufokasinga kuri ekipe y'igihugu ndetse n'andi makuru menshi abakomeje kugenda avugwa by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa hanze y'u Rwanda birumvikana mu matransfer ariko tugenda tunakora ubushakashatsi niba hari abakinnyi kuko APR Football Club yaba iri kuvugana nabo kubijyanye no kuba basinya amasezerano mashya cyangwa se yakinizamo abakinnyi bashya ikiganiro gikurikirana zo kubabwira kuri Dani Ndikumana ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye mukomeje kugenda mutabona muri ekipe ya APR Football Club komeza mugire byiza nitwa Janvier Mukama ini Sports Reporter Media.